Limbador syumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Apay nga nag-iwarwaras iti kape. Ay, dakagaya mo, jubilar tayo. Dumanong kay tunay, tak mo makitang dagiti bangkay. Bangkay. Dagiti bangkay. Anya ti kaya ti asawan. Sana po mo dito eh. Sana! Barok! Umay ka. Kuyugan ka, iti unag. Kuyugan yun. Sana. Anya ti kaya ti asawan dito eh. Sino dagiti natay? Umay ka, Barok. Nasaya at tandakan. Nasaya at launay. Dua alumon. Tanawam dagiti lungon, Barok. Tapno makitam, no asino na. Manang. Apong Victoria. San! San! Apay! Ang yatin patay na! San lapot lang! Nanay! Barok. Kasta tinapasamag. Dahil talaan, tasaan ko anak kita, naging kriminal. Namindwa anak ang ngagak, iti kanalbuong. Mabut anak met arumbuhar, iti balay me. Iso anak panabasakpay, iti sumagmamano a minutos. Sakbay arimwarak. Nakita na Victoria kan Magdalena, anak anasay. Iso anak patulong kadagiti karuba. Tarura isuda. Mabutang damat amakin biyang. Gapataam kanda, maramraman da. Saan mo nakita ti asawam? Agam ti anak yaw. Aday jay balay. Naimbaga. Kasana na'y raman na napaltugan. Ti anak ko. Hindi ka tanag. Tanasalong na ti anak mo. Ay aywanan ti anak ko abakat tabalasan. Anya ti basol na nanang apong Victoria. Tapi natay na. Nangipanantay ti asawa. Intalaw na ti asawam. Kaputawan ba't nakita na hindi malayap. Iso nga mga no intalaw na hindi ng paltog. Kadananan mo. Nanang. Si Mang Patakon. Apay. Apay akas to tinasang pata. Apay! Jubilar day. Kaano ti panakaitabon dagiti bangkay. Itong bigatin, Nana. May katlugaya man nga daw ti panakalamay da. Isu nga itabon tayo dan. Wan. Kastamot ti kunak. Uray idisaan kapay asimbang paut. Tanarigat, lumabayag ayor oray may dagiti bangkay kan ka. Umangot na lakit day.
Ken plano nga itilikodan ti balayaw ti pakay tabunan da. Una na. Itilikodan ti balay mi. Sige arudan. Tamang ibauna kiti agkali iti abot. Apakay tabunan da. Ken inak ayaban ni Padre Basilio. Taiso ti mangmisan to inton bigat. Agyaman ak nana. Nakaturok ti anak mo, Jubilarde. Una na. Adya ti planom ita. Tanay tabunan ti bangkay ni nanang mo. Kani apong mo, Victoria. Sa pulot ti asawak nana. Kun mabalin ka di nga ibatik pailahan ka na kayo ti anak ko. Barok. Agpasyudad nga minan ti anak ko. Tamapan manggad ijay. Kat no siya, jak maiwanan anaimbag. Tabakot akon. Sige nana. Makaawat ak. Kitagyaman ako na ititulong niyo. Jak tumalipatan day ta. Alang arudad. Inakon, Barok. Saan akon ang makapagbayang? Agyaman ak manan nana. Oh, paya kastoy dito pagminasan. Anya tinapasamak dito eh. Oh. Bangkay. Kita no asino na ita. Timay sa at tao na di Napoleon. Ang dapat nakadasay jay. Oh, anya tikatasahon na ito eh. Kenapa ngawan tao dito eh? Awan na pulos makita ka tao dito eh. Anya tinapasamak dito pagminasa. Pedro, sa dino ti papanan nyo. Apay nga dalalaki akakadwa mo. Ingkang ditapon dagiti bangkay dyan pagminasan. Ha? Bangkay? Asino tinatay? Ni Cadillo Velarde? Saan? Dagiti lima pasurot iti dahi di Napoleon. Bangkay damot aminan. Anya, tapay, anyat na pasamak. Naglipas amin dagiti trabahador. Ket pinatay na dagiti lima pasurot dahi di Napoleon. Anya? Hala, hintayon! Sumurot kayo hanyak! Nakalibas, dagiti trabahador. Ano kasta? Uray ni Jubilarde. Nakalibas. Oh, nasaya at mat. Nasaya at launay. Anya ti maipahimikan ka, kapsan? Siya ni Sister Virginia, kat isumat ni Sister Teresa. Kan, apay nga daw bam amalagaga? Ibati ko mati anak ko dito kumbento. Italag ko pailahan ka na kayo ti anak ko. Apay? Adamisyon ko anas kan nga ramidag. Pangasyo. Da kayo langan ti amok ang makatulong kanya. Iti anak ko. Kat aywanan niyo kumapay. Ikarig. Sublak to ti anak ko. Ngam ka ano? Jack may baga, sister. Ngami karik. Sublak to ti anak ko. Sige. Mariknak ang nadagsan ti parukong mo. Kat no anya man dayta, amisyon mo ako nang sapay ko ma, tagbaligi ka. Anya ka diti misyon mo ako nang, kabsat? Saan nanas kan may baga kada kayo, sister? Ibatek ti anak ko kada kayo. Kat da kayon ti makamukan ko anak. Sa pulot dito'y silid ni nanang tindulin na paltog ko.
Ti palto nga inted idi ni Senyor Pedro. Dayjay daan na kaon. Nalamit adita tinangidulinan na. Inakitaan. Nalabit nga dito tinangidulinan ni Nanang. Ne, adamat gayam kandado na. Inak mangalay ti pang pagkaktap no malakatak. Aday na, naikat kunti kandado. Kunakon kat adito tinangidulinan na. Nasayat. Kinuray dagiti bala. Adadagayam dito eh. Talaga ngayon dulin ni Nanang. Anya dita na bungon iti puraw alupot. Kitagman. Notebook. Nabungon iti lampin na puraw. Adda nakaburda iti lampin. Olivia Liberio. Lito Natividad. Olivia. Lito. Dagita tinagan anak kaukit iti punti kayo di asyenda. Olivia Liberio. Naganti anak day di Senyor Juanito. Apay nga da ito'y alampin ka ni Nana. Tinotbok. Kita tilinahan na. Diary. Basag. Amin tinakasurat iti da ito'y anotbok. Bukas ta. Siyak ti anak na di Olivia Liberio. Dandaninak inlemes na giti dua lalaki. Hindi maladagak pailaan. Sino na gito yung lalaki? Ituloy ko abasahan. Jubilar de anak. Inlimad ko ti kinataon. Sipod maladaga ka. Impatid ka unay. Pakawanin na impasurot ko ti apelyido kan ka, anak. Gapot na dayta tinapanunod ko akasayaatan nga aramida. Tapno awanan ti lumtod pa'y aparikot. Sika ti anak day di Olivia kan Lito. Ti agtawid iti saniko day di Senyor Juanito. Iti panaglabas pa iti tawtawan. Nagsabat ti dalan mi kadagiti dua alalaki. Adandani nang ilumas kan ka ide kayan. Iti maladaga ka pailaan. Nailasin ko ida. Nga uray nabayagan day di adyab. Saan na punas iti panunod ko ti rupada. Nang luna pa'y iti nakitak ida. Iti naglabas abulbulan. Sa anak lakit di nga agbitot. Katawan sa bali. No di dabaldo kando. Dabaldo kandoro. Ituloy ko abasahan. No apay akayat da ka nga ilambas idi. Dahil tatidyak masigurado ti sumbat na. Jubilarte anak. Pakawanin na no nagilibadak ka. Ito'y surat ko tinangipagsaak iti adda iti panunod ko may papankan ka. Tadyak maibaga iti personal. Taam ka agurahan na. Ipatpatid ka unay anak ko. Ipatpatid ka. Ipatpatid ka ba't nanang? Ipatpatid ka unay. Sana kapon nung anak. Impatid na kiti husto. Inaiwanan na kiti husto. Kaspon nung anak mo.
Apay, anay sinagan kanya. Kasano ang masupapagan ka iti kinaimbag mo kanya. Nanang. Kasano? Kasano? Salbagmat day nga Alex. Sa dino tinapnapanan na. Agramang dabaldo kan Doro. Saan na paya si Mang Sangpat? Nababayat na ti pagminasan. Sana rumbay nga agsardar ti pagminasan. Apay, sa dino ngamin tinapananda, Alex. Diyaga mo! Wah! Sige, urayan asumang patda. Mapanakon ni ti mansyon na pagnanaadak. Ado ti asikas kay Jay. Sana bale, tada ni Chayong ang mga sikasukan kaditoy. Masuruna ka talaga. Jaksamot ka may ayon ni Crisanta. Senyorito, apay nga minanaskan ngay aywon pay lang. Maramid mo mati kay kayat mo ken kuana. Nulakit dita kayat mo. Sa bagay, ngam nasaysayat mo dahil tayo disidido ang mga kanyak. Tapno na nagragsak. Saan ka di? Una, sigurito. Kasano na di pagminasan? Bayan pa lang dahil ta. Adadag iti basurot ko yung ang mga sikaso. Di, agyan tayo latan na talo dito yung rest house mo, senyorito. Juan Baldo. Da kayo ti kadwak dito ay. Ken, tapno damang bantay kini Crisanta. Tamangan no makalibas. Dito italutan paraangan ti rest house, Toro. Agtugtugaw talatan dito eh. Baldo, ito'y payasimrek ni Senyorito Alex. Iti silid ang nakaipupukan ni Crisanta. Ha! Nagbayagan umwar. Ngapay, umapal ka? Umapalak, Baldo. Siya kumamit. Hindi namat gayam kaya tapasuglat. Kasawan na gayam. Mayamon ni senyorito. Tayo di pailan, inayatnan ni Crisanta. Nagpintas kami ni Crisanta. Naglibnas. Siya kumamit ni makasawa ti kaskan kuwana. Anya? Kasano ko mga makaasawa ka itikaskan ko na kat agrup-rupa ka mag-asayro. Akas itikuna ni Senyora Lorna. Uray si Kabaldo. Agrup-rupa ka sa iro. Anya? Duwata. Oh my God. Umunagtan iti rest house. Apay, mabutang ka dito inuwar. Tanasik na. An, oh my God. Umasidag ta iti seled ang nakaipupukan ni Crisanta. Alingagan ta no anya ti aramidan da. Sige po to. Mapantat. Mapantat. Ikari, Crisanta. Ayatan ka. Ipatag ka unay. Aramidak ti amin tapno agragsak ka. Lipatan mo ni Jubilarde. Gaputan na bayagan anatay. Intapon mo ni pagminasan. Gaputan ginandat na kapatayan. Idi pa'y laeng nga ay ayaten ka. Among dayta. Ngam, inunanak ni Jubilarde. Ay, Crisanta, kayat ka nga rakupan. Sam! Di na karakupan! Ay, ayaten ka, Crisanta. Saan ka napaluspusan tayo? Kukuha kan, Crisanta! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Baldo,
nagmayatin. Umapalaksi ka. Sakto, mama. Awan nga rod. Nagtalnadan. Kaya't asawan na ita. Mayatan. Ada ka ni tao dito. Nakatlawo na senyorito. Nalubusan na ko nga agawin. Ang asin. Ti anak ko. Abangan mo niya tinapasanag kay ko na. Saan ka na makaruwar dito'y silet, Crisanta? Saan ka matamarigatan dito'y? Gapot adamutan CR kan banyo dito'y asilet. Isar kumutan ti kanam dito'y. Pangasim na. Nalubusan na ko nga agawin. Saan amabalin? Agyan kan dito'y. Ket saan kan makaruwar dito'y? Aging ga iti binak maaya. Maawatam ka di, Crisanta? Ayok ka! Ayok ka! Dagas ka to! Pinatay mo ito pamilya! Gapon ka, Crisanta. Iso anaramid ko tikas jay. Awan ti kapatgan kanyak. No di si kalang. Sige! Patayin na ko! Patayin na ko! At dati pinaramid mo ito pamilya! Patayin na ko! Barbangon ka naman. Diyak napuputan ng oras. Ituloy ko diyak sakulin ka manandama. Hanggang kasako lang nga ginanakbin. Tapno na pigsa ka, magsapol ka ng Crisanta. Maginanakbit. Crisanta, sapay kumata si bibiyag ka. No sino man tinangitalaw kan ka. Ang bayad tayo tinangina. Crisanta, sa dino ti ayan mo. Sa dino ti pakasarakakan ka. Sa dino. Aday tanti balay mi. Agin na nakbit. Kalpasan na. Ituloy kong tumanan ti magsapul iti asawa. Baldo, mapan kayo di asenda. Agkid daw kayo kani Lolo iti dakkalagatad. Apay ngay, senyorito. Kasapulan tayo ti dakkalagatad. Ngam na eh. Diyak kayat at kisayang nyo ti maawat yo. O sige, senyorito. Da kayo mat. Saan kayo mat amabalin na kupitan ka? Nasayat. Kalpasan na, in kayo di sentro. Gumatang kayo ti daduma paya pagan-anay ni Crisanta. Dagat ay kawas sa pangturog. Anya? Anya ti katawaan? Awan, senyorito, awan. O sige, gumatang kami. Ken gumatang kayo matan iti adu atarawon tayo. Kang runaan ti arak. Araglado, senyorito. Agawan nyo lang. Nuan nyo ti imparamid ko. Iso lang taramidan nyo. Awanan ti sa balipay. Di kayo baybayag. Nalawag. Araglado, senyorito. Sayang, Baldo. Saan tama ka paniti ka barit? Ang babait ako ba? Umapalaki ni senyorito. Bueno, Doro. Binili na ta ni senyorito asaan tangag baybayag. Iso masapol nga tumpalta. Babae ko, Baldo. Sana bale. Takid dawin tanto ken ni senyorito Armuarta. Uwan, Baldo. Tamat at babae. Ne, asidugtan iti farmhouse, Doro. Sapay kumata at dadita ni Senyor Pedro. Tapno makasarita ta anaimbahan. Anya? Dakalagatad? Dayta tibilin ni senyorito, senyor? Tapay ka no? Awanen kwarta na. Naibusan, senyor. Sa dino tayan na.
iti rest house na. Kasta ka di. Ala, mabit lang tay kang kayo. Aguray kayo. Kano agsubli kayo iti pagminasan? Dahita tijak amo ken ni senyorito, senyor, ang mga numabayag pa'y. Sana bale, tagdamat dagiti 5 apasurot na ijay. Di, isudan ti mangkita iti pagminasan. Salot bakit di? Ne, apay, senyor. Awanan tinatda trabahador iti pagminasan. Ha? Ken dagiti 5 pasurot na iti Napoleon. Awandan. Nataydan. Senyor, kasano na pasamak na ita? Lalabit a pinatay ida dagiti trabahador. Sadan to naglibas. Salpag. Kasano itan, senyor? Isungarod ni bagam kini Alex nga agsublin ditoy. Tapno ituloy yon ti pagminasan. Dagayon ti mangituloy. Sayang unay day jaya pagminasan. Dakala kwarta ti mal-ala tayo ijay. Kasano na pasamak? O sige, senyor. Idanon ko ken ni senyorito daytoy nga imbagayo. Angam. No nakalibas dagiti trabahador, kayat nasawan nga uray ni Jobelarde. Nakalibas man. Jan trekit di. Saan amabalin daytoy, senyor? Naskan, amaamon daytoy ni senyorito Alex. Dagitoy nga ka nagatagkabal do. Itan, ano pa tinas ka nagatawin ta? Mapantang arundan, Dor. Angam, gumatang tapay ti paggatangan iti kawas ti babae. Kawas! Juan, pangturog a kawas. Dagitoy na ingpis. Kung baga. Kasta ti kayat ni senyorito Alex nga isuot ti babae ngay ayatan na. No kasta arabii. Untan, kumanaw tan dito'y paggatangan iti arap. Rita, ad-ado ti ammom iti kataltalunan. Iso asika ti pusgak akatalak dito asyenda. Ha, senyora. Wen, agtalakak iti kabaalam. Madi po dita, sikan ti pangitalakak iti amin. Manamnamak ka di dayta, Rita. Sige, senyora. No dayta ti kunayo, iso ti matungpal. Anyaman aparikot. Umay kay mansyon, tapagsaritaan ta. Uray pa'y basit laeng aparikot dito kataltalunan. Nasken, amamwa. Wan, senyora. Kat agyamanak iti panagtalagyo kanya. Pedro, imbayak dito yung farmhouse, takayat ka ang kasarita. May papanitian niya. Mabalin ka di asyakon ti pangitalkam iti asyenda. Syakon ti mangimaton. Ano niya? Awan matlaeng ar-aramidag. Kan kayat ko akanayon amawatwat ti bagik. Iso akayat ko ti inaldaw nga dar-aramidag. Katapno bay maya. Syak ko man ti mangimaton iti asyenda. Itaman pa'y, Lorna. Awan ngaminan ti sabali pa'y atalkak. Awanan ni Jovelarde. Iso asyaklatan ti mangimaton iti asyenda. No kabalam lakit di, apay kit dinasaan? Agyamanak, Pedro. Agam, kabalam ka di? Awan pagdanagam. Kabaulak. Agtalak ka kanya. O sige, no day tati kunam, patgam. Ya! Ya! Mapanto te rancho, kabalyo! Ya! Ya! Sarungkalan na ti rancho! Ya! Ya!
Nagyaman ang itidanomented mo, Goryo. Awan na naman na, senyor. Sige, mapan ka iti trabaho. Sige, senyor. Naglawa ti rancho. Gaputa nagtipon ti rancho. Ken ti rancho day di Juanito. Nabayag adjak na sarungkaran day ti rancho. Anyam, maragsakan na. Tay mado ti baka. Nasaya at launay. Dahito'y langan ti pangipayak iti oras ko. Tamakamon ni Lorna iti asyenda. Nakadanon tan dito'y rest house, Doro. Ag tinunong ta ang mangibunag iti addo a ginatgatang ta. Umaldo! Nagaduti ara ka ginatan ta! Nagmayat! Ah, bumabatan dito'y kotse. Senyorito, adto yan dagiti ginatgatang ni Akawas ni Crisanta. Kawas, apang turong. Bakit ka nakakatawa? Awan, senyorito. Awan. Awan kaya. Oh. Adto iti kwarta, senyorito. Tidakkel agatad. Akinidaw mo ken ni senyor. Nasayat. Sige. Urlosin yun dagiti ginatgatang yun. Kaya nagluto kayo matan iti tarawon tayo. Enton madamdaman ti panagsasarita tayo. Tamapanak pa itayan ni Crisanta. Sige. Mangan ka ni Crisanta. Naimas tin palutok at tarawon. Tapno maimas mo ti mangan. Gusto ko man ti panagsangsangit mo. Mangan kan tapno saan ka nagsakit? Diyak kayat ti mangan. Uging ka iti matayag. Di ka agsawi ti kasta, Crisanta. Ala, mangan kakit din. Sipod adda tayo ditoy. Di ka pa'y pulos nang ipaunag iti tarawon. Patayin na kon! Patayin na kon! Tapno ang patinggat namin! Datos ka! Pinatay mo di anak ko! Malata ka pa lang na pinatay mo! Hayop ka! Ay, pati ka na ang bagbaga kanina, Crisanta. Alagid din, mangan ka. Tapno saan ka nagsakit? Imbundaris mo, timaan? Kaya ti mangin! Patayin na kon! Oh. Jantre, talagang sakit dia subsubukan nak ni Crisanta. Apay tayo plato, senyorito. Oh. Labuang pa iti baso. Imbundaris ni Crisanta timpan ko akanin na. Wanya, nakaidasar kayon, mabisin ako. Awan, senyorito. Intagay di kusina. Abay jay, ni Baldo. Oh, sige, senyorito. Mangantayon. Sigurado ang magustuhan nyo tinlutok asidahan tayo. Karne nga adobo, senyorito. Pay paborito. Sige, manganta yun. Awang kayam, senyorito. At dahil bagakan ka. Namon ni ka ni Senyor Pedro nga awanan tinatda at trabahador iti pagminasan. Anyo ti kayat mo asawan? Naglibas da. Kat ti dakas, dagiti 5 pasurot mo, pinatay da. Ano niya? Kat ti pareho tita, senyorito, nakalibas matan,
Dayjay at Jubilarte. Ti Jantre. Kasano na pasamak dita? Diyan mo, senyorito. No nakalibas ni Jubilarde, amangan no agipalas. Amangan no balsan na tayo, gapo iti panang parparigat tayo ken kuana ijay pagminasan. Uray akibalas. Awan tumet lang ti mabalinan na. Saklat pati agbaligi. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Itay pa'y lang agpalpaliwak dito asidag ti farmhouse. Ngem jak nakita rin mo ni Alex. Agraman na giti pasurot na apada na asayro. Dakkel ti atap ko nga dapa kainaigan ni Alex. Iti panagpukaw ni Crisanta. Kinpatsyak launay. Iso dati ng patay kadananang. Ken apong Victoria. Agpaliwak pa'y. Amuwag no sa dino ti ayanda Alex. Tapno singirak ida. Ado ti basol da kanyak. Iso arumbang nga agikarda. Jantre. Agmay sa ngagpampanunot ita, may papani jay pagminasan. Salbag tumat da Alex, tadi na pa'y lagsubli ditoy. Chayong! Sinyaw! Mga lakay pulutan, ipan mo jay palahangan, tayo jayak na uminom. Wow, sinyaw! Oh, ijayak langan parangan. May iti jay tanaparir. Agpanunot na kajay inuan niya tinasaya at ngaramida kajay pagminasan. Sayang ti pagminasan no awan ti mga sikaso. Sinyaw! Ato, hindi pulutan niyaw. Lisok iti lamisaan. Muan tanto pa'y kasapulan niyaw. Pukawan dakla pa, sinyaw! Oh. Adda nagkarasa ka si Jay. Ang mga nuwag tatakaw. Tipaldog ko. Dahil to'y tiparagan ka. Ni Senyor Pedro da dyan napaltog. Pumanaw akong dito'y. Saan arumpag ang makita anak ni Senyor Pedro? Baliwak tumanan tumay paliw dito'y. Awan mo't makita ka tao dito'y. Oh, nalabit nga ayop lang dyan adlaw ko itay nagkarasakas. Oh, kunak nuad da tao dito'y. Talaga paborito ko na ito yung arak. Amo niya paborito nyo day tanga-arak, senyorito. Iso nga ginatang may parakan ka. Ado ti ginatang may senyorito. Ado ti lubban tayo. Nasayat, awan gayam. Adda pang panunutek. Kat masapol nga agbaligi tayo. Ano ba ita, senyorito? Ibagang lang noan niya day ta, senyorito. Sapulan tayo ni Jubilarde. Kat patayin tayo. Patayan tayo. Well, apay, narigat ka din aramidan da ita? Pakaslanas daw ka pa'y, Baldo? Saan matkat di, senyorito? Pues, sapulan tayo. Kat siya mismo, timang patay kan kwa na. Kakabsat, kaya't ko nga ibagak kada kayo. Apang nga asiyo, tasaan kayo apumampanaw dito asyenda. Gapo iti kaawanan ni Jovelarde.
Agtuloy tayo kuma iti trabaho. Senyora, abutin minute ni Senyorito Alex. Uy, good pwesto. Wala kami. Di kay madanagan, tawan ni Alex. Makumikom siguro, iso adi na masango ti asyenda. Kat kayat ko nga ibaga, ani Rita ti agbalin akatalak ditoy. Pangasiyo, tamakikay-kaysa kayo kumakan kuana para iti pagsayaakan ti asyenda. Uy, senyora. Matungpal. Again, mayap sa din ni Jubilado, senyora. Dayta ti Jack masumbatan. Ang adaitan itinasaya at akasasaad. Gusto ka di. Wen, manipo dita. Awanan ti mangranggas kada kayo. Yaman kami, senyora. Gaputa siya kitan ti matulok dito asyenda. Naglawag ang hangad ko tinaibaga ni Senyora Lorna. Ngawan ni Alex. Kat nalapit ama kumikon. Pumanaw akong ditoy. Awan ti makailasim kanyak ditoy. Gaputag lang alakay iti arwat ko. Sa pulak ni Alex, kandag iti pasurot na. Uray di ti mansyon da, Senyor Pedro. Awan mat tinapaliw ko. Kaslapay kit di awan tao. Oh, sad di naman dati pang saraka ka ni Alex. Ngam sana kang agsarda nga mga sakol kadakwada. Tamok. Iso dati nang italaw ka ni Crisanta. Dakil ti atap ko. Doon, mapanta iti balay da jubilar. Kat no makita tayo dyan, paltugan tan. Ipakita tamo ken senyorito akabaalan ta. Iti kasta, agbilib met katata. Eksperto ta, iti na ito pa magbaldo. Ay, salagat bala. Matayan. Medyo bilarte. Ang tao balda. Ano na kita karuba na, di na ka nakikita ng jubilar na eh. Di na mo tayo na. Kasipod na itapon tina, kanti apong nakit sa akin ang nagawawin. Kasta? Oh, Sige, mapantan ito. Ay na, nagrigatan aya ti kastoya trabaho. Ay, inak mangayaw. Kalpasan na. Ilakok kadagiti nagurder kanyak. Sana balin na. Tinapatag. Nadalos ti trabaho. Ay, pampanunutak pa ikit din ti mapan ija asyenda liberiyaw. Hamangan mo sa andak mo't lang ngawatan. Nangro na. Ta sigurado ani Senyor Pedro ti agturay ijay. Akas iti sigawd. Alpasan na. Parigatan na ti trabahador na. Iso nga, ano saklangan ti umay mangay kayo dito bantay. Kat ilako kadagiti mayan agumatang. ada ako, Crisanta. Ada ginatang ko aparagan ka. Mabit lang ha. Oh, Antoy. Isuot mo. Agparis da kita. Sing-sing, pulseras, ken kwintas. Isuot mo. Tapno at adda pumintas ka. No di mo kayat. Ibagam lang ta sukata. Kan inggatangan ka matan iti kakaimas akanam. Abday ta ka manan. Agsangit ka manan. Crisanta, saan ka nagsangit?
Mabitla nga, tapunasak na gitiluham. Tinupra, anak! Diyan, pre! Pakitaan ka lang ang rutin ito na salat? Tupra, anak pa, ha? Hoy! Laglag itong asaan ka na makaruwag dito, eh. Mukayak ka patayan, maramid ko. Isuad di nagkalkalabanin, ha? Maawatan! Talagang awan, senyorito. Saan niya nakita tayo jay adubelante? Timanaw sa matin dito dito! Nasaya to basta. Tamo na matin nga awan tisang patan na. Kasano, senyorito? Sampay na sa pulit? Sana balen? Ngamiti ka nito ang makita tayo. Saan kayo nagpangadwa amang paltog kan kuana? Arreglado, senyorito. Jack makaturog. Pampanunutak, ti mapa nagtrabaho, ija asyenda Liberia. Agamakak man. Ay, anyata? Bunaw, inak to sumarongkar, ija asyenda inton bigat. Sarong karak man kit day, ni tatalway. Nakaturog gayam ni Crisanta. Nakaiday ti kama. Naiturog na siguro ang tinalaos abisin na. Kasano? Di namat kahit timangan. Oh. Nagpintas ni Crisanta. Amok nga kakapsot ka ni Crisanta. Isong agpay sa ganak iti kanom, ha? Masapo lamangan ka. Diyak kaya tamatay ka. Gapota ka sa pulang ka unay. Iso amangan ka, wan? Oh, dagito yung titaroon mo. Mangan ka. Panawan na ditoy. Sige, panawan ka. Tapno makapangan ka. Sige. Mga anak. Wan. Masapit ang mga anak. Ang tapiksa. Iti ka nito, amay ka, nakiti kong taway naglibas. Naglibas ha? Oh, maragsa ka ng unay, Crisanta. Gaputanangan kan. No anyaman tikayat mo kanan. Iba kan lang kanyak. Tagatangak. Nalawag ka di? Sige, ituloy mo timaturog. No kayat mo tagpalas, at dadag iti kawas mo iti aparador. Mangpili ka iti kayat mo nga isuot. Maturog akon. Nabanog kiti nagmadam. Talaga akayat kon ti agina na. Ne, ada nagtuktok. Iti silet ko. Tiga ta katulong. Kita akman. Amangan no importante ti ibagana. Sino ka? Apengin daron na ka. Apengin saram tiri daw. Sa dino ti ayan ni Alex. Ha? Ni Alex? Abay asap sa pulam. Anya ti ka sa pulam kan kuana. Sino ka? Sa dino ti ayan ni Alex. Ibagam no di mo kaya ti masaktan. Jakam mo. Saan ang nagawawid? Uray patayon nak.
Diyaka mo ti ayan na. Ibagam, no di mo kaya't ti madagran. Awan ti maibagak. Saan da anagaw awid? Diyaka mo ti ayan na. Sa di no ti mabalin na pakasarakap ka ni Alex. Diyaka mo. Awan ti ambok. Pangaasim. Saan na kadangran? Sige. Agyaman at. Ha? Sino day jay? Nakastruck di ti mansyon. Kat ni Alex ti sapsapulin na. Sagat nagyaman sa Pimanaw. Ha? Nigata jubilar di day jay? Kamakamak. Sa dino nga ta tinagnan na. Kita, iterwar. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan ba't dito'y paraangan? Kita aglawlaw. Masapol ang makasaritak. Amangan no ni Jubilar di dayjay. Di ta abanda. Amangan no di ta tinagnaan na. Kita ak anaimbag. Masapol ang makasaritak. No ni Jubilar di dayjay. Awanan. Nagbiitan anak kadayo. Sino day jay? Ningata Jubilarde. Apay nga muna ti silid ko. Kat iso ti tinuktok na. No iso. Anya ti plano na. Apay asapsapulan na ni Alex. Oh. Dayto yan ti ibang pagak. Amangan no agpinatay daadwa. Itay kapaylaang apalpaliiwan, senyora. Naunag ti pang panunutem. At dan samot parikotyo. Amangan no ada maitulong ni Amanalon. Kaya atin yung titrabaho yun. Kuan. Kababayan ka ni senyora. Awan, Rita. Sige nga rot, senyora. Panawan kayo pa'y ditoy. Saan, Rita? Umay ka. Agtugaw ka, dito'y abay ko. Senyora? Agtugaw ka, tagsarsarita ka. Anya di pagsaritaan ta, senyora. Rita. Ado ti among maipapan iti asyenda. Ni Pedro, kan ti asyenda day di Juanito. Saan ka di? Ha? Wan, senyora. Gaputa na bayaga kun dito'y nga agtrabaho. Iso nga, ado ti amok, maipapan dito'y asyenda. Idi awanan da Senyor Juanito. Sinublat manan ni Pedro. Kat kas di ti kinaranggas da kada kayo. Wan, senyora. Pudno dayta. Kinapudno na may sakpay idi ang nasaplit iti latigo. Anya. Ngam sa anak alimaban. Nagan-ano saklat ta. Apay asaan ka alimaban, Rita. Mabalin mo kumamat nga ikamang itipan nakabagitilintag. Ad-ad-dalaan akakaasi no kasta ti inaramit ko. Gaputa amok natlaeng nga awan laban ko kani Senyor Pedro. Oh. Rita, adda ka di amom, maipapan iti ipapatay day di Senyor Juanito. Kan ti pamilya na.
Agpatingga aklaang iti atap, senyora. Asino ti atapem anang patay kadakwada? Jak kayat ti agsao, senyora. Nang runa tadyak na panagnakan, isuala dingita, tadyak ibaga. Maawatan ka. Sige, Rita. Mapankan iti trabaho. Agyamanak, iti pandakisarsaritam kanya. Sige, senyora. Apay akas to'y ti mapampanunot ko. Kan apay akas to'y ti marikrik na. Akas lamadandan ganak akanayon. Kan pampanunotag. Adakas to ti mapasamak kada Pedro. Gapo, iti napalabas. Ne, sino day jay ababae? Kumikita dito'y ayan ko. Kaslaad da sapsapulen na. Naimbag na oras mo, kapsat! Kastamat kan ka, kapsat. Ada ka di sapsapulen. Ay, kwa! Napanak iti kalapaw, day di tatalways. Ang awanan ijay ti kalapaw. Adda ka di ditoy? Ha? Nila kay Luis? Nabayagan api musay. Ha? Nabayagan na pimusay? Ay! Apay ngay adyak namuan. Apay, kapin anom kabsat. Pagayam ko ni Tatalways. Sige, inak nga rudan, kabsat. Sige agyaman na. Ay, nabayag-gayaman apin musay ni Tatalways. Ay, anyan. Ito lang aming ngay mayak si Marongkar ditoy. Ay, kung gayam. Inakman o marubayan, iti mansyon da Senyor Pedro. Agdamagak ka ni Senyora Lorna. May papan iti anak day di Olivia. Itay pa'y ngagtak-tak derak dito amang palpaliw iti mansyon da Senyor Pedro. Ngimawan makitak arumor iti mansyon. Ha? Ada babae ngagtak-tak der iti sango ti gate. Sino nga taday ta? Anya ti aramidin na dita? Awan mo tao. Awan mo ti oray may sa arumwar. Kasla awan tao iti mansyon. Ay? Inakaw. Baliwak tumanan ti umay. Agsagli ako iti abang. Ay na. Malagip ka ti anak day di Olivia. Nalabay. Adda pa yan pamilya na ita. Kaano kami nga ta ngagkita? Ha? Lalaki mo day ta malabsak? Nakatakdar iti sirok day ta akayaw? Naimbag nga oras mo, kabsat. Ay, jak makita na imbag tiro pa na. Tay lingod na mati kalugong na ituro pa na. Ay, naimbag na oras mo maut. Anya ti aramidom iti sango ti gate da Senyor Pedro. Ay, kwa. Nabayag namin, ajak pimas pasyar ditoy. Manon, atawan tinapalabas. Kayat ko lang na kumustahan ni Senyora Lorna. Awan damag. Baliwak to lang na ati pumasyar. Sige. Ay. Pahinga ta, alinglingdan na tiro pa na iti kalugong na. Ay. Kasla agdis so matan ti kalugong na itiro pa na. Sino nga taday jay ataaw? Ha? Si Kata Imay nangibating iti ubing dito ay saan ka din? Uwan, sister. Adalang nalipatak ng embate.
Anya dayta? At sister. Kinapod no dayta iti kinatao ti ubing. Iso, pangasiyo ko ma. Aywanan niyo ko ma daytoy. Tayo to may ko alaan ti anak ko. Ala, tumot lang daytoy. Ha? Anya dayta, kabsat? Nabungon iti puraw. Ti diary. Kantilampin ti maladaga, sister. Pangasiyo. Idulin niyo ko ma. Para iti panagsublik to. Ha? Sige. Di kagdanag. Siya ka mismo ti mangidulin iti daytoy. Maawatak, kabsat. Agyaman ang sister. Kumusta ti anak ko? Nasaya at lata. Nasalunad ti anak mo. Aywanan mi anaimbag. Kat namnamaam. Asisa salunad akanayon. Kaano ti panagsublim? Jack may baga, sister. O sige. Mabiit lang, tayo nakalaan ti anak mo. Takita umpay nga umuna. Sakbay a pumanap. Nabasa ti diary, Sister Teresa. Kat, agdanagak. Takasla, maawatak ti amin. Anya ti mawatam, Sister Virginia? Ay, tinagan ti maladaga kat Jovilarde Jr. Ti lalaki anang yawan kat Jovilarde tinagan na. Kat adda pa kainaikan na iti pamilya ti Liberio. Wen nga rod. Manakit pulakit nga rod ti pamilya Liberio anatay. Anabasak iti pagiwan na. Ti maladaga nga ay aywanan ta di ti kumbento. Kat adda pa kainaikan na iti dayjay a pamilya. Sister, Kasta ti panakunak. Sigon iti diary ni Jovilarde, ti anak, day di Olivia Liberio. kasta? Katimat maladaga, anak ni Jovilarde. Ngam, apay, sister. Imbati na dito iti anak na. Anya ti kapuna? Agibalas. Diyos ko. Sister Teresa, ilibak ta tinagan ti ubing no kasta nga dagdamdamag. Saan at tinagan na apod no ti yawag ta kinkwana? Anya nga rod? Panaganan ta iti Paul. Juan, may bagay kan kuana. Sige, sister. Paul nga rod tiyawag ta ka ni baby. Senyorito, nakunay din ni Senyor Pedro. Asublan tayo kanu ti pagminasan, tasayang. Sa bagay, pudnotin ako na ni Lolo. Sayang ti kwarta nga agtao di jay. Kat, anya itati planom, senyorito. Agsubli tayo iti mabiit iti pagminasan. Ni Crisanta, Itukot ko. anya? Itugot mo iti pagminasan? Juan Baldo, sana mabali na maisina kanya. Sige. Nuday tati ko nama, senyorito. Kat, kaano nga ron ti planom apanagsubli tayo iti pagminasan? Saan pa nga ita? Urayin ton, sumaro doon na bulan. Agpalabas tayo pa iti maysa. Bueno, 2 bulan. Sige. Makaamu kayo nga ron, senyorito. Uwan gayam, senyorito. Mabalin ka diya rumwar kami kini Doro. Papanan nyo ko ma. Mapang kami mamat-agrelax iti beer house, senyorito. Sige. Gamdya kahit nga agbayag kayo. Aray ka to, senyorito. Katagyaman kami.
Dito'y ti amok ka may sa nga ayo yung dapaldo kan ko. Nangapakakmanan! Nagpapan ka ni Alex. Dito ay akpay lang dito eh. Ngimjak ito makita. Alam sa nabali. Pagsubliak tamanan. Mapanak iti dan dumapay ang mabalinda pakpapanan. Barang makitak ida. Diyan mamat bangin alam saan? Itimot kabarit ti papanak. Pagpapayak naman ba ito? Oh, Sandoro. Naikati may saga po na arimuarta. Tapno ang babae. Pagpado! Mapantay ti ayan nagiti nagpipinta sa baboy! Ang mata! Padasok tagistang ba dito'y palay pagliliwan. Para makita ka nagiti sapsapunan. Iti ka nito ang makita ida. Jack idan palos po sapay. Balsak ida. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. May mayat kumano iti bangir a kabaret ti papananta Doro. Ado ti babae ijay. Dito eh! Mapimpintas nagiti babae dito eh! Saan ka nga babawi amang bayad kadakwa na? Sige manangan. Ala, bumabatan. Kita yung Jack sa lagi sa akin baldo. Magsiksik! Kita na. Pinayapayan na tapay. Nagpintas, Doro. Kukwak na ijay. Kuha ka! Pasitin mo na! Alang itulokan ko na! Kukwak ko naman. Sige na lang! Kuha mo! Wow! Nagpungga! Nagmayat! Kalpasat, ti panagsalo na awiso, tasumrek kami iti may sa asilet, daytoy aklam. Sige, sige! Tapang kita ko titinapay! Ay, sarap ko iti silid! Awan na makita ka na dito sa usapulan ka. Di na saya. Pumakarap itik lalo. Nagakarak-karak langit. Kaparan iti na karamihan. Macampak na dito sa usapulan. Agyaman ang ibig kwenta. Basta langit di sa nakapaayan iti kayat ko. Nayunak tupay dayta. Kalpasan ti irarwarta dito'y asilet. Sige. Ura dito. Awan naman. Itayak pa lang handa dito. Minsan na pala. Jack agpating kamang sapol ka na kwada. Umakarak man iti sa bali ang balay pagliliwan. Para makitak ida. Anak ko. Kailiw ka. Makita. Naulpit na. Tayong pandak dito'y. Diyak amo da ito'y alugar. Kunada, apinataydakan. Nukas na tinaramid dakan ka. Nasaysayang at patan amatayak. Kunada ang pinatayda ni Nanang. Agraman ni Apong Victoria. Nagpapanik ka ni tatang mo, pinatayda. Nukas na tinapasamak. Kaya't kamatan, timatay. Oh, Krisanta.
Agsangsangit ka manen? Sumartin kan. Atuin ti ka na. Mangan kan. Diyak kaya ating agsangsangit ka ba ay? Ti anak ko. Ti anak ko. Diyantre! Sumartin ka na agsangit! Ang bayat kayo itinangina. Ang bayat kayo. Urang nga ko'y tibagbagam. Awanan ti maramidam. Naray amin na nakamang ti pamilyam. Awanan kayo itibain. Awan konsensyayo. Dasaan na kayo ti Diyos. Hindi kinadapat siya. Anya ti haramidag. Tapno makalipasak itoy. Kanayon anak kakandado ti ridaw to'y silik ngayan ko. Kanayon anak kabantoy ni Alex. Aday tamanin. Crisanta, diyak makaturog. Iswakayat ko ang masahin nak. Anya? Masahin nak, manipod ulo aging kaitisa ka, ha? Kalpasan na. Si kamat ti masayag. Anya? Saan ka di mayat? Apay, di mo kaya ti mamasahe? Rumata ito! Sana mabalingin. Masahin nak pa ya. Alan, erogiman. Ayop ka. Awan kinasping ti kinatakas mo. Anya pa lang kaya ramidam. Rugyamon ti mang masahe kanyak. Bueno saan? Masahin ka pa eh. Sakbay ang masahin na. Agpili ka, Crisanta. Parbangan to. Ay payagdan. Sa babali, makawat ni senyorito. Sa bagay. Pagawam kag maneho. Tapno makadaman ta dagos iti res house ni senyorito Alex. Na, senyorito. Aging inom ka man. Apay, senyorito. Sana ka makaturog. Apay nga senyorito. Di simra ka kung maitisiled niya ayan ni Crisanta. Tapno maimas mo ti maturog. Ang kumakaitidan nana. Nagumak anang kabkabil kan kuan. Huh? Kinabil mo ni Crisanta, senyorito. Apay nga eh. Gapot aging gayta. Agkadkad iti kayat ko. Anya? Esos! Awan na garat mo kasta, senyorito. San mon samat ang mapaayat ni Crisanta, senyorito? Iso na panunot ko? Nasaysaya at siguro nga aramidam latan ti kayat mong aramidan kan kuana. Kayat naman, wano saan. Ti jantre a babay. Kasta ka dilatan, senyorito. Aganusak aging gay ti makanusak. Ngem no kas dyan nalatan. Patayak langan. Saan, senyorito? Kayo na lang. Itad mo lang kada kami ken ni Doro, senyorito. Tapno at daabalbalay mi. Nagmaya! Sapay kumata mapasamak ti kasta. Lorna, nasaya at nakita ka dito yung kanatangan. Apay, Pedro. Kahit ko kumusta at tikataw-talunan. Awan parikot. Nalangto dagiti mula. Gapo tanasaya at ti panagpuspuso dagiti mga aywan. Ne, anya tikayat mo asawan iti dahi tanga imbagam? No naranggas dagiti mga aywan iti mula.
Saan anasaya at ti panagdakkel da. Adda matay amula. Adda ti saan adumakkel. Adda saan nga agbunga. Ken kanayon da amaigas. Gapo ta inigas met ti puso dagiti agay aywan. Ne, anya da kita nasasawan? Di mo ka di maawatan, Pedro? Di ko na. Nasaya at timula dito kataltalunan. Gapo takanayon da amaaywanan. Salbag ka, met. Nagadupay lang amin ngay pagpagam. Oh, sige. Sarong karam dagiti mula, Pedro. Ngam di mo pakibyangan dagiti trabahador. Bayam ida iti panagtrabaho da. Nalawag ka di. Andiya. Jak kayat nga adamanen sa kulitang kadakwada. Gaputano kasta ti aramida. Agpapanaw ton ti trabahador. Kat mabaybayan ti kataltalunan. Ha? Kasta ti kayat ko nga ipakaawat kan ka. Ita, mawatam siguro. Rita, inakpay la aginana ijamansyon. Sika kumapay laeng ti makaam mo ditoy. Wen, senyora. Kat inton alas 5, agawid kay maten. Wen, senyora. Mercy! Umasinag ka ditoy. Senyora? Kayat ko amang puros ka iti sabong. Takuyugan nakto inton bigat amapan ijay sementeryo. Wen, ma'am. Ikabil mo iti garapon nga adda danum na tapno saan amalaylay. Wen, ma'am. Adda manan ito asyenda. Paliiwag manan ti farmhouse da Senyor Pedro. Takwatak na dadabaldo dita. Masapol ang makitak ida. Kasigurado nga muda ti ayan ni Crescenta. Baldo, inton bigat. Mapan kay di asyenda. Arreglado, senyorito. Tulungan dalolo iti asyenda. Sa kadilang, senyorito. Saan ko kadi ang kadwa ni Doro? Sika lang. Bayam ni Doro, tapno adda kadwak ditoy. O sige, senyorito. Saan mo nga usaran ti kotse? Agjip kan tulangan. Wan, senyorito. Salpag ti kastoy. Magmagnakit din na mapanaguray iti pagluganak nga pasentro. Sapay nagadayo dito'y abag. Nagadayo ti pagurayan iti jeep. Ngam sana bale. Agtungpalaklatan iti kayat ni Senyori. Oh, makapasikur ti kastoy. Agmay may saklatan nga umininom iti arag. Senyor! Oh, Balto. Nasaya tanda ka. Asino ti kadwam? Agmay may saklang, senyor. Apa di mo kadwa da Doro ken Alex? At dada iti rest house ni Senyorito Alex, senyor. Anya ti araramidan dayjay? Saan ang mapadawan ni Senyorito Alex ti babae? Ngay ayatan na. Andiya. Apay nga ro da di na isangpet ditoy. Sana mabalin, senyor. Apay asa na mapalin? Nagaputa ang mga no makapaluspos manan. Andiya. Nasarakan na ngaminan ti babae anabayag asapsapulan na. Andiya. Wan, senyor. Nasarakan nan ni Crisanta. Apay nga ro da di na isangpet dito tapno agasawa dan. Senyor, saan ang mabalin? Gapota ni Crisanta ket asawa ni Jubilarde. Andiya. Asawa ni Jubilarde? Dahil katipod no, senyor. Inasawa ni Jubilarde dayjay babae?
Ti babae ako na idi ni Alex nga kalay sana. Wan, senyor. Ngam sana bale. Tanagaw matlaang ni Senyorito Alex. Isunay ta, agdandanadan iti rest house ni Senyorito. Italaan manan ang malagip ko ti sumarungkar dito simenteryo. Ang banglaan akanayon asarungkaran niyo ti tanam day ti anak niyo, senyora. Ha! Ada nakatakder a lalaki iti tanam day ti grasya. Dayjay, pumanawan. Sino nga ta dayjay? Umay ka. Umasidag ta iti tanam ni grasya. On, senyora. Ni, senyora. Adda pa'y gayam sabong nga inkabil na itirabaw ti tanam na. Kan, adda matong kandila a pinasgitan na. Uwan nga ron. Sino nga ta dayjay a lalaki? Apay ang nagpasgad iti kandila kan adda pa'y sabong nga inkabil na iti tanam day di grasya. Amangan no may saan na patagkin ni Gracia, senyora. Ha? Ngam, sino? Napanmat nga minadagos. Kasarita takum apay. Wan nga rod, senyora. Sana balin. Ala, irwar mon ti kandela, tapas ganantan. Kanikabil mon iti sakaanan ti tanam ti sabong nga awit ta. Wan, senyora. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Panagkunagkat na rigat ko ang masapulan da baldo. Nalabit na naglamang da. Anyang tatiraminak. Masapol lang makita kita. Isu amang panunutak itinasaya at apamuspusan. Tapno masarakak ida. Mercy, saan mo aliplipatan asibugan dagiti masetas dito hardin? Iti kasta, nalangto dalata. Ken saan daan na imot nga agsabong? Wan, senyora. Kanayon mo adalusan. Ikatem dagiti ruot nga agtubo. Wan, senyora. Nasayaat. Ken uray iti aglawlaw to'y mansyon. Kanayon mo adalusan. Tikayat ko, nadalos a kanayon ti aglawlaw. Wan, senyora. Senyora. Talaga ka di dito kayo ngagnal? Aginggat-ingana? Wen, siyak ti agnod dito'y. Tadyak kayat ang mabaybayan da ito'y amansyon. Wan, senyora. Gaputa sayang mat no mabaybayan. Sapay nagpintas a mansyon. Sige. Panawan ka pa'y dito'y hardin, Mercy. Tasyakon, ti mapan agluto. Ha? Ay sana, senyora. Siyakto. Syakon. Nagadot yan aramidam. Iso asyaklatan. Hey, sige nga raw, senyora. Ang yaman na. Nalpas ko matlaang ti trabaho dito haldeng. Ha? Inak iti paraangan ti mansyon. Tagsagadak man. Hay, nagadot ti bulbulong anaragral. Gapot iti panagangin na. Dudua kami lang kini Senyora Lorna iti dayto ang mansyon. Tawan meten ni jubilar de. Sabihin nung nga tati ayan na ita. Damag ko anak kalibas da kano iti pagminasan ni Senyor Pedro. Mercy. Mercy! Ay! Ha? Jubilar de? Ayan ni Senyora Lorna. Adda di taunag. Iti kusina. Mercy. Awan ko mati pangibagbagaan nyo. Anak kita dag nito'y. Ili mo dito kadag nito'y. Uwang! Maawatan ka. Sige, umunag ka.
Pasitlaang tilinoro. Gaputa dudwa kami laang kan ni Mercy Amangan. Naimbag ko man, wada ni Jovelarde. Senyora. Jovelarde? Siya na rin, senyora. Apay adi ka nagpadlaw, anagos. Nakigtutakan ka. Kumusta ka? Anya tinapasamak kan ka? Senyora, mabalin ka diya makipagtrabaho ak iti asyenda. Ha? Wen, apay kit din, asaan? Agtrabaho ak. Ngamjak kayat amamuan ti tao asyak ni Jovelarde. Ha? Saan siguro alimit ka na kayo tinapasama kanya? Ti panaglibas medyo pagminasan. Amok amawatan dak, senyora. Wen, amok ba ita? Kat pagyamanak, tanakalibas kayo. Agtrabaho ak manan dito asyenda. Ngam sa anak na agpadlaw asyak ni Jovelarde. Da kayo lang kumatibaka mo. Sige, agtrabaho ka nata. Kat di ka agdanag, taikan ka nata iti sweldom. Kayat mo ka di, asikapay laeng ti katalagda. Saan, senyora? Agtrabaho ak akas gagangay ang trabador. Ala, addaken ka. No kasta nga rod, agsublikan dito mansyon. Tapno dito'y ka nga agnaan. Saanan, senyora? Ang mga nada makakita kanya. Kat ipulong da ka ni Senyor Pedro. Maawatag. Sige. Senyor, mabalin ka diya sa pailang itati katalag iti asyenda. Ngamin, awan mata ni Jovelarde asigot akatalagyo. Anya? Amoyo man, senyor. Idi pailaang akayat ko ti agbalin akatalag. Arumbang ko ma, asyak ti papananday di atakam. Ngam, inagaw idi ni Jovelarde. Senyor, nabayag ako nga agpapay kada kayo. Agtawanak pailang iti sangapulokat pito. Ita, anya nga itigunggunak ang nagpapay kada kayo. Anya? Senyor, nasakit tinakam ko iti dayjay at Jovelarde. Iso lang akabarbaro idi. Kat iso matan ti inikanyo iti saad. Baldo, saan mo ka damagan no anya ti gapuna? Anya ka diti, gapuna, senyor. Diyak ko makayat nga ibaga. Ang mala, ibaga kon tapno mapnag ka. Anya, senyor. Saan ka atalkan? Anya. Saan na atalkan, senyor? Nga, apay? Gaputa sana na saya ti ugalim no may papan iti kwarta. Ita, napnagkan? Kanayon nga agriri ka. Kanayon na dayta ti bagbagam kanya, Baldo. Senyor. Kadno ita, awanan ti bibiyang ko iti asyenda. Gaputa ni Senyoram Alor na ita ti mangiman manihar. Anya? Aging gaita, mapayak pailaan mat, senyor. Piman kamet, Baldo. Saan na mapatganti kayat mo agbalin na nga to ti posisyon mo dito yung asyenda? Senyor? Malakit din. Ingka mangirwari ti arak, taginom ta. Aguray ka, senyor. Panunutan ta, nung kasano ang may tuloy ti pagminasan. Tayjayan ti pagtrabaho. Nagagatlo talaga iti trabaho. Nasayat man ito basta. Makita ti kinapudno da iti trabaho da. Saan ta ka may lasin? Gaputa kang pa ini. Saan na nalintag ti panagnak? Kinadda barabar tiniwat ko. Sakit nakakalugong iti silag. Iswa saan ta ka basta may lasin? Pagsat, di ka agtak-tak garlatan na kasta. Magtrabaho ka nang runa no adan Senyor Pedro. Liklikan tayo kumati masaplit iti lati ko. Sa bagay, manmano nga umay ditoy. Kani Senyora Lorna itan, imangiman manihar, iti asyenda.
O sige, ituloy mo, ti Aramida, ha? Manang Rita, itang tigadalan. Awan makunakan ko na. Nasingpot ka nagadat ni Manang Rita. Kat may karing agbalin akatalan. Mercy, amom ka dingat na dito asyenda ni Jovelarde. Un, senyora. Ngam ko na naajak ibagbaga iti sa balay. Taamangan no may sagma. Umay ka nagtrabaho dito asyenda. Tawan sa bali amastrakan na. Oh, Apay, senyora. Saan nyo akayat ti kaadda na dito? saan nga itiraita? Ngam, oh, Wano? Agamak kayo. Gaputan naglibas da iti pagminasan. ha, kasano anamom da ita? Amukmat nga inayaban da iti ni Jovelarde ngagtrabaho iti pagminasan, senyora. Kat nadamag kumat iti may sa at trabahador dito asyenda. Anakalibas ka no da Jovelarde iti pagminasan. Gaputan nakakaasya. Kan pinarparigat da ka no ni Jovelarde. Ay na, sobra ka no tinararami da kan ko ana, senyora. Kasta tinadamag ko iti may sa at trabahador dito. Anya, Ngam ko na tinangipadamag kanya. Ajak ka no sasawan iti daduma. Amangan ka no ngamen. No ad-adda amadaksan dagiti lalaki ang naglibas iti pagminasang. oh, agamakak, Mercy. Ha? Apay, senyora? Jakam mo, no anya ti pampanunutan ni Jovelarde. Amangan kit dimot na napanggap na nga gibalas. Anya? Saan mo't siguro, senyora? Ngamen, no agibalis ko na, di saan ko mangagtrabaho dito. Oh, Sa bagay, no sobra arigat ti inaramid da kadakwada. Amangan no saan laang ang Jovelarde ti agibalas. Amangan no amin ang dagiti nakalibas alalaki. oh, pampanunutak ni Alex. Jakmet kaya't adakas ti mapasamak iti apok. Tauray kas kasano. Impatid ko ni Alex. Oh, amangan ngamin, no iraman da abalsad. Baldo, mapantay tayo jay kataltalunan. Mga lukoy tayo ti lalaki kan babae nga agtrabaho jay pagminasan. Wan, senyor. Masapul ti ayo, tapno sumurot da kadata. Da kayo ti matungpal, senyor. Baldo, saan sana saya no iwaragawag ta nga kasapulan tayo ti trabahador jay pagminasan. Kasano nga ron, senyor? Magayap kayo ti may sa trabahador a lalaki, takasarita ta. Sige, senyor. Ibagam nga may jay farmhouse. Sumaruno kayo to. Umunakon. Arreglado, senyor. Hindi ko alam ko jay. Nakita ka't langin. Ada kasarsarita na may sa trabaho. Senyor, kababayin. Jay, pumanawan. Sa di mo dati papananda. Surutak ida. Ne, sino na ita ang lalaki? Saan analintag ti panagnana? Sa dino ti papanagna? May sa atrabahador da ita, ngam apay nga adda ditoy. Adda ita, umasidag dito ayan ko. Sa dino ti papanam? Senyora. Ah, Senyora. Nasaya at nakita kayo dito yung agturong iti farmhouse. Jovelarde? Senyora. Adda ni Baldo. Inayaban na kimay sa katrabador. Ket nasiputak ka dito itinagturungan da.
Nalabit ka na panday sa farmhouse. Sa balit ihatap ko, senyora. Amangan na mga ayo damanan iti trabahador nga ipanday si pagminasan. Anya. Tangayad da kayo. Da kayong timapan ni farmhouse. Kat denggan nyo. Noon niya ti ibagana iti dayjay at trabahador. Anya. Numaawis na dagiti trabahador ang mapan iti pagminasan. Nakakasid ang tulang. Diyak kaya't ama itulad da iti napasaran mi. Sige, mapanakon, senyora. Agraman ti pannagnana. Binaliwan na. Ang pilay-pilay. Oh, mapanak iti farmhouse. Ikamot laon. Ikarimi da ita. Kat saan kayo madanagan tagpapada ti bingay tayo. Basta ti aramidem, mangawis ka ti agtrabaho di pagminasan. Hindi yung kaya? Tadakdak kang timatgadan nyo? Ngam dito yasyanda. Sige, senyor. Nasaya at launay. Pedro! Ah, Nangag ko ti imbagayo. Senyor, Lorna. Adda ka ditoy. Nangag ko ti imbagbagayo iti daytoy a trabahador. Ket, anya ko maita? Sa anak nga umanugot, akisayan nyo ti trabahador dito'y asyenda. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito'y laeng programa tayo, Iloko Love Stories.